ya umaze kubibona neza rero ni Imanda Sport TV igiye kukugezaho. So tugiye kugana ku mukino wa Apr ndetse n'ikipe ya Etincelle, ndetse nanone tuze gufata uruhande tugaruke ibyabaye imbere y'umukino, imbere yuko umukino ku wa gatandatu wa shampiyona ubwo ikipe ya Etincelle yaki ikipe ya Apr habanje kugaragara ikibazo kijyanye n'amarozi. Iki kintu ndaza kukigarukaho ndi gusoza iki kiganiro, ariko reka tubanze turebe ibyaranze uyu mukino kuva mu mukino ubanza wa shampiyona ndetse hakaza n'umukino wakurikiye wabaye ku munsi wa kabiri wa Peace Cup. Umukino wa shampiyona ikipe ya Apr yari yakinyiye n'ikipe ya Etincelle, ni umukino ikipe ya Etincelle yakiri hariya i Rubavu. Umukino waje kurangira ikipe ya Etincelle itsinze ikipe ya Apr ibitego 2-1. Abantu batangira gutekereza ko ibi bintu kuba bibayeho ikipe ya Apr igatsindwa na Etincelle ibitego 2-1 ko ari amahirwe ku ikipe ya Rayon Sport, kuko ikipe ya Rayon Sport no ku munsi ukurikiyeho yari ku munsi wo ku cyumweru yagomba gukina n'ikipe ya Rutsiro, bakavuga ikipe ya Rayon Sport iramutse yitwaye neza igatsinda Rutsiro hari amahirwe ko ishobora kuza mu makipe y'imbere, hanyuma ikaza imbere igasatira ikipe ya Apr, kuko Rayon Sport yari ku mwanya wa 4 bishoboka cyane ko yasatira iyi Apr mu gihe iyi Etincelle yari imaze kuyihagarika amanota 3 yayiyakuyeho. Ariko nanone ikipe ya Rayon Sport ku munsi wakurikiyeho ku cyumweru yanganje n'ikipe ya Rutsiro, naho ni umukino wabereye hariya i Rubavu. Ariko tugarutse ku mukino wa Apr ndetse n'ikipe ya Etincelle, ni umukino wabayemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ikintu cy'amarozi ndaza kukigarukaho, ariko ku mutoza wa Apr bita Abdulrahim Taleb yari yakoze ibintu bijyanye n'impinduka ku bakinyi, kuko urebye abakinyi bagiye babanzamo n'abakinyi batari bamenyereye, kuko yari yafashe bamwe mu badefense ndetse n'abakinyi bakina basatira arabahindura, ahubwo amera nkaho aretsemo ataki yose kuri ikipe ya Etincelle. Noneho yari iri mu rugo ikipe ya Etincelle byashobokaga cyane ko iza gutsindwa na Apr, nta kabuza yagomba kuba iri mu makipe nyine yitegura kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Ariko kuba yaratsinda uyu mukino wa Apr, ikipe ya Etincelle byibuze hari amahirwe nubwo ari make kwidashobora kujya mu cyiciro cya kabiri, aho ni muri shampiyona. Ariko noneho ku munsi wa kabiri, nyuma y'uko ikipe ya Apr yari yatsinzwe n'ikipe ya Etincelle muri shampiyona, ku munsi wo kwa kabiri hagomba guhitakinwa irushanwa rya Peace Cup, igikombe cy'amahoro. Ikipe ya Etincelle nanone ni ikipe yari yitwaye neza kuko yageze muri kimwe cya kabiri kirangiza. Rero hagomba gukina icyo bita second leg, umukino wa mbere ubanza. Rero ikipe ya Apr yahise irari Rubavu kuko yarakinye kwa 3 iguma i Rubavu kugira ngo kuwa kabiri itegereze izakinireho na Peace Cup. Abantu rero nyuma yuko ikipe ya Apr yari maze gutsindwa na Etincelle umukino wa shampiyona, urebye kuri Peace Cup abafana baje ntabwo yari benshi cyane, kuko bari bizeye ko ibyo Etincelle yakoreye Apr muri shampiyona ko no muri Peace Cup ishobora kubatsindira mu rugo. Ariko nanone mu isura nshya y'abakinyi bongeye guhinduka, ndetse navuga ko uyu mukino kwa Apr yawuzinze wa Peace Cup igatsinda Etincelle noneho yirusha cyane ibitego 3-1. Umukino ubanza ikipe ya Etincelle yatsinze Apr ibitego 2-1, hanyuma muri Peace Cup ikipe ya Apr ikaza gatsinda ikipe ya Etincelle ibitego 3-1. Hari impinduka zabaye mbere na mbere. Ntabwo turi buze kuvuga kuri umutoza Taleb ngo niwe wabigizemo uruhari, ahubwo ubuyobozi bwa Apr ni bumwe mu buyobozi bufata ingamba bugashyiraho abandi bakinyi cyangwa se abayobora ikipe mu zindi nshingano, bakaba bati ibi bintu muri gukora murabizi, murashaka kugira ngo tubure igikombe, tuzafate igikombe turi ku mwanya wa 3 kuko ari mireke iri hafi cyane. Ubuyobozi bwa Apr bugashyiraho abakoca ndetse n'abandi bantu bafite inshingano zose bakabashyiraho igitutu kugira ngo bakosore amakosa bakoze ku mukino wa mbere. Ku mukino wa kabiri wa Peace Cup abantu ibyo batekereza kuri Etincelle ntabwo ari byo babonye, kuko ikipe ya Apr yaje iri tayari gutsinda ikipe ya Etincelle, yayitsinze ibitego 3-1, kandi ubona ko hari n'ubundi buryo bwinshi ikipe ya Apr yari yagiye igaragaza. Ntabwo nshaka gutinda kuri uyu mukino cyane, ahubwo ndashaka kugira ngo nihute nzogaruka ku kibazo cy'amarozi cyagiye kivugwa ku mukino wabaye ku munsi wa gatandatu.
ibi bintu rero ndaza kubivugira nanone. Reka nze mbabwire ko ikipe ya APR yatsinze yego Etincelle ibitego 3-1. Nanone ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo yakinye umukino wayo ndetse n'ikipe ya Gorira banganya ubusa igitego 1-1, bituma umukino utaho Rayon Sport izakira nta kabuza bishoboka ko ishobora kuzatsinda ikaba yahura ni APR yatsinze Etincelle hariya i Rubavu. Ibi bintu rero ndashaka kubyihutisha cyane. Ikipe ya Etincelle ni ikipe yari yitwaye neza mu rugo ku mukino ubanza wa shampiyona irahatsinda, ndetse umutoza Beken avuga neza cyane ko ikipe ya Etincelle ifite amateka maremare gusumba ya APR kuko Etincelle niyo yabayeho mbere yuko APR ibaho. So aka kanya rero mbaye update za shampiyona, ikipe ya Al Hilal ni ikipe ya mbere ifite amanota 58, mu gihe ikipe ya APR ifite amanota 52, akaba ariyo ya kabiri igakurirwa n'ikipe ya Al Merrek ifite amanota 49, mu gihe ikipe ya Rayon Sport ifite amanota 48 iri ku mwanya wa kane. Murumva neza ko ikipe ya Gorira kungana na Rayon Sport umukino utaha ikipe ya Rayon Sport birashoboka ko shaka kuzatsinda Gorira tukabona indi derby y'igikombe cy'amahoro, mu gihe tugiye kwinjira mu yindi derby igikombe cya shampiyona mu matariki ari imbere. Cyo ngusaba nikero kugira ngo ibintu byose uzajye bimenya kugenda kanda subscribe tubane buri munsi. Noneho iki nicyo gihe ngo kugira ngo tuze tuvuge ku marozi yabaye ku munsi wa gatandatu ku mukino wa shampiyona, aho ikipe ya Etincelle yari yakira ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya APR hariya i Rubavu. Tugiye rero ku kibazo cy'amarozi cyagaragaye ku mukino ku wa gatandatu wa shampiyona, ikipe ya Etincelle ubwo yakiriye ikipe ya APR, uwo bita Ndonga Bivul ndetse n'uwo bita Dauda Yusuf wa APR. Aba bantu baravugaho ikibazo cy'amarozi, ndetse Rwanda Premier League yarangije gushiraho ibihano kuri aba bakinyi bombi. Uwo bita Ndonga Bivul Rwanda Premier League yamuhanishije ibihumbi 200 by'amanyarwanda kubwo gutinza umukino ndetse no gukora iyindi migenzo. Iyo migenzo turaza kuyigarukaho. Ndetse uwo bita Dauda Yusuf we yahanwe ibihumbi 200. Mushobora kwibaza ngo ni ukubera iki uwo bita Bivul we yahanishijwe amafaranga menshi kurusha uyu Dauda wa APR. Ibyo bintu ndaza kubigarukaho. Ni ukuvuga abakinyi bari bagiye kwinjira mu kibuga, abantu babonye video barabibonye neza cyane, ariko mu minsi imbere ngiye kuzayanangira kubereka video mukande subscribe muzajye muzibonera ku gihe. Uwo bita Bivul mbere ko winjira mu kibuga yarabanje afata icyo bita ifu, ahagaze ku murongo arabanza arayisiga mu mutwe. Noneho Dauda yanga kwinjira mu kibuga kugira ngo ategereze ko uwo bita Bivul umaze gukora ibyo bintu ku karubanda ko yinjira mu kibuga mbere ye, ataza kurenga umurongo mbere ye, mbega Bivul akinjiramo nyuma. Noneho na Bivul abibonye nyuma yo gukora iyo migenzo yo kwisiga ifu, ibintu byo abantu benshi bafashe nk'amarozi, n'ubundi ni amarozi kuko hari irana imiti irimo nta kibazo yari afite, nawe ahagarara ku murongo yanga kwinjira. Abasifuzi bakababwira kwinjira mu kibuga, ndetse n'abandi bafana uwo bita Dauda Yusuf akazenguruka akanga guhita yinjira mu kibuga. Icyo yashakaga ni iki rero, Dauda yamaze kubona uwo bita Bivul imigenzo amaze gukora, aravuga ati ibi bintu oya ntago ndi bwinjire mu kibuga mbere ye. Ariko nari nagera aho ngaho subiye inyuma nanone ku bintu bijyanye n'iyi migenzo, mu gihe mubona uwo bita Orise, mu gihe abandi bakinyi bari kwishyukina mu ikipe ya Bayern, nawe agera ibintu bidasanzwe, ntabwo ahita yinjira mu kibuga, ahubwo we aragenda agakozamo inkweto gusa mu gihe abandi bari kwishyushya, ubundi agasubira mu rwambariro. Si uwo gusa n'uwo bita Cristiano Ronaldo buriya nawe ntabwo ashobora kwinjira mu kibuga atabanjemo akaguru k'iburyo, muzabicunge neza. Ibyo bintu rero byose by'imigenzo bifite ahandi hantu biva, ni bifatira umwanya tukakiganiraho iki kibazo cy'amarozi akoreshwa muri football. So uwo bita rero Dauda yanje kwinjira mu kibuga, niyo mpamvu bamuciye ibihumbi 100 by'amande. Uwo bita Bivul bamuciye ibihumbi 200. Ikibazo cyari kiri hagati y'aba bantu niki cyatumye batabahanisha n'amafaranga angana. Uwo bita Bivul we yakoze imigenzo, ibyo bafashe nk'amarozi, kandi kuko na amarozi abikorera imbere y'abafana hose bamureba. Icyo kintu cyatumye rero umukino utinda, yatindije umukino. Iryo ni kosa rya mbere. Icya kabiri akora niyo migenzo y'amarozi itemewe. Uwo bita Dauda nawe kubera ko yatindije umukino ntahite yinjira ukagategereza Bivul ko abanza kwinjira mu kibuga, niryo kosa ryonyine afite ryo gutinza umukino, yaje kwinjiramo nyuma ye. Iki kintu rero cy'amarozi gikora gute? Impamvu Dauda yanje kwinjira mu kibuga, hari igihe bavuga ko umukinyi nkawura ukoze iriya migenzo ategekwa ko ashobora kuzinjira mu kibuga nyuma y'abandi, mu gihe abandi bose bazabinjiye mu kibuga.
Dauda nawe nyuma yo kubibona nawe bigaragara ibintu by'amarozi nawe ababizi cyane, yaravuze ati oya, uyu muntu ukoze ibi bintu ushobora kwinjira mu kibuga ugasanga ibintu bitugendekeye nabi. Kandi koko uwo mukino ikipe ya Etincelle yarawutsinze nyuma y'uko iyo migenzi yose yari yarabaye. Uwo Dauda yabonye ibyo bintu avuga ati oya, ntabwo ndibuze kwinjiramo mbere ye, byibuze kanze kwinjira nyuma ye. Icyo yatinyaga ni iki? Yatinyaga gukandagira ku murongo w'ikibuga ngo yinjiremo mbere ye atari yagera mu kibuga. Bivuze ngo iyo baguhaye nka zira recommendation cyangwa se zira condition sore, bakavuga ati ibintu nukora ibi bintu uzategereza abakinnyi bose mu gihe ukina babanje bagera mu kibuga ubundi wowe winjiremo nyuma. Kuri Dauda nekereza ko yari yabibonye neza ko iyo migonzo yakozwe atinze umukino, ariyo mpamvu yaje guhanwa. Aravuga ati oya, uyu muntu ukoze ibi bintu ndaza kwinjiramo nyuma, byibuze ushobora gusanga ku miti ye yafashe iriya bintu byose amaze kwisiga tutari buze guhita byinjiramo, byibuze hari icyahinduka ku bintu amaze gukoresha. So Rwanda Premier League rero aba bakinnyi bombi yarabanye baca amande uwo bita Bivul bamuca 200,000. Uwo Dauda ufite iryo kosa yotinze umukino atinda kwinjira mu kibuga bamuhanisha 100,000. Ariko ibi bintu by'amarozi ari muri football hano mu Rwanda no hanze y'igihugu niyo video ndibuze gukurikiza. Icyo ngusaba ni iki? Kanda subscribe tubane buri munsi ni Manda Sport TV, nge wumva ndi ari Rwanda nta ku munsi w'ejo.